Pyomi lana mebe uti chinor konsa yamgun chambuchoki, tiring US8 ari rosogi zingyong ginzin shenba, Isobel Coleman chogi ube, kutsab chochungi chominaba thang. Shenya Himachal ngadi chikyab lunchen chogi lobden ba kushab Ram Subhag Singh chola jekhatse du. मैंने कहा दलाई लामा जी के दर्शन जो हैं वो तो हमेशा एक नई अनुभव Sawe chinor konsa yamgun chambucho jekab khadu inayang chowa mandawashi kigidu. Tiring konsa yamgun chambuchoki ngansur pe nalente rigbe shunglu theta gyune thubar chagu yuke chengu yimba zamdu mase monde tang cholung chagyu meba nesui nam cho yone tawe to shimju ki dolong chebi gyune ngobe nesui shadow thubyu yimba gatse song kushab kongi thadung konsa yamgun chambucho tang jemyo nangab koncho tang lendu jemyo nawe chora tang tishin sangye ngosu jewa tabi chowa chungsong wa mase jigdengi kham shenla leba tabi chowa yang chungsong she dejunang song एक अलग सी अलौकिक अनुभूति होती बहुत अच्छा लगा Chotsung teringa ro pemilana mebe uti chinor konsa kyamgun chambu choki US8 ari roso ki zingyong ginzin shyenba chamgu Isobel Coleman chogi zöbe kutsab chochung ki chominamla jekha tseyoba thang kap teru pimi tikzu ki chidi kalun norzin toma chogi zöbe leje kha chi kyan jejar shudu diga sargöbe chamgu Isobel Coleman chola teringi jekatan dene kandi shugap jarlen khayan namason tsawe pimi tikzu ki tato bebe nesuila shigna Kasan chise choksum nin ari roso gi kutsab sojung dengi pimi tikzu su chebeb ki pimi ma chidu chozo kempo sonam tempe cho thang sigyon pemba sirin cho sheri kalun changra thalam tuma cho deshin chidi kalun norzin tuma cho dal hendu kasha lekhung su jemyo na yoba thang jemyo drupsam su chidi pyogi demdön khang tang pyogi penzo khang tu sigur ki ningyap shungde tang shungkhong mayimbe kutsab dal hendu chondu cho yoba khuidu Shize US8 ari roso gi kutsab sojung dingi sugar du kasang dang tiring che nindang nigirin samsi su pebe yoba redu.